bantu baba VIP nyine. Yego. Ufashe ji wamamaza. Yego. Hari ji tuziza za hatari. Hari amajuisi ya hatari. Nubuji bwaho bw'amafuti bugura magana ngahe. Ugiye kuzamamaza kuri abo bantu uri kuyifatukana yimuhereza. Mitsutsu agiye no kuva kuri stage iyo bayi bamuhaye muyoboke. Yarayifasha yisubiza Mitsutsu agiye kuva kuri stage. Dokwa n'ukuntu ushyiramo ibitekerezo mu bintu ugiye gukora. Noneho Merci warayarebye abona gahunda yabazanye ni ukwamamaza. Ikinini cyabazanye ni ukwamamaza. Hari n'ukuntu ushya bakavuga ati wenda wateguye biranga. Ariko mwabana we wakigunda we ntawe njyewe nza gupfukamira hano yaba ari wowe muyoboke yaba ari nawe Franco. Okay, kambifate ko muri abanyacyubahiro. Sibyo se? Mukora iki? Guhera uyu munsi nkwise mu kakagoro. Guhera uyu ubundi se wamenye intambara yaratangiye gute hagati y'aba bantu babiri kugeza naho havugwa amagambo akarishye gucya ku karubanda. Ikaze muri cyo kiganiro naho ngiye ubagezeho bino biganiro byiza. Nitwa Joseph Bugingo. Twibutse ko nta handi wasanga bino biganiro keretse kuri YouTube channel yacu yitwa Bugingo Empire. Niba udashaka kuzajya ucikwa n'ibiganiro byacu tugenda dukora buri munsi kandi subscribe maze ufungure n'inzogera urabufunguye umuyoboro mwiza wo kuzajya kugezaho ibiganiro byacu tugenda dukora buri munsi. Ikaze. Ibi byatangiye ubwo hari kuwa kane mu giterane ingaruka kwezi bizwi nka Genesis Comedy Show biba kabiri mu kwezi buri wa kane. Ubwo muri icyo gitaramo rero hari hateganyirijwe abantu bagiye batandukanye bagomba gususurutsa iri teraniro riba ryitabiriye kino gitaramo. Ubwo rero na Mitsutsu yari muri abo bantu bagomba gususurutsa iryo teraniro nk'umunyarwenya uzwi cyane hano mu Rwanda. Ubwo rero Mitsutsu yaragezweho yuriye urubyiniro yakoze buraga agerageza gusetsa abantu maze kuko rero yagombaga gutera buraga 3 ubwo yarangije buraga 2 asigaje ya gatatu mikrofone barazizimije amatara barayazimya mbese agwa mu kantu yibaza ibimubayeho biramucanga. Uyu nguyu nawe rero mureba hano yitwa Pirate akaba ari nawe ushamiranye n'uyu witwa Mitsutsu bitewe n'uwo munsi bamuzimirijeho amatara ndetse na mikrofone bakazikupa akagwa mu kangaratete. Uyu nguyu nawe rero akaba yitwa Mitsutsu nawe akaba yaravukiye mu karere ka Ngoma mu murenge wa Ngoma. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Kazungu Emmanuel wahoze ari umumotari akaza guhindura nyuma ariko atwaye umunyagwenya uzwi cyane hano mu Rwanda niwe waciye ibintu bigacika witwa Nyagiso. Gusa uyu nguyu si yitwa Nyagiso ahubwo amazina yiswe n'ababyeyi ni Kanyabugande Olivier. Uyu Olivier rero yabereye imbarutso witwa Mitsutsu maze yinjira mu mwuga wa sinema muri ubwo buryo. Uti byagenze bite rero? Ubwo uyu Pirate yicaye kuri YouTube channel y'uwitwa MI Empire cyangwa se Irene Murinda Habi nibwo yaganiriye ku byabaye kuri uyu Mitsutsu muri iki gitaramo cya Genesis Comedy Show, cyane ko nawe yari yakitabiriye icyo gitaramo nawe akaba yari yateguye mu bagomba gusetsa abantu bari bakitabiriye. Nimwumve aya magambo uyu Pirate yavugiye kuri YouTube channel y'uwitwa Irene Murinda Habi izwi nka MI Empire abivugira kuri Mitsutsu rero wazimirijwe amatara na mikrofone bakazikupa akibaza imubayeho bikamucanga. gukora amakosa nk'aya Ndi gukora nyine nuko nashatse kutavuga samusanga. Ngoma ngira ngo utasebya produit y'abandi. Ntayisebya. Ibintu uri kuvuga nago ndabyumva. Biri kugera gake ariko uraza kubyumva. Mbagira ngo ntayisebya. Mbagira ngo utayisebya nawe. Okay, sawa. Doko urabona muri VIP yicaye KNC muyoboke Franco n'abandi bantu baba VIP nyine. Yego. Ufashe ji wamamaza. Yego. Hari ji tuziza za hatari. Hari amajuisi ya hatari. Nubuji bwaho bw'amafuti bugura magana ngahe. Ugiye kuzamamaza kuri abo bantu uri kuyifatukana yimuhereza. Mitsutsu agiye no kuva kuri stage iyo bayi bamuhaye muyoboke. Yarayifasha yisubiza Mitsutsu agiye kuva kuri stage. Dokwa n'ukuntu ushyiramo ibitekerezo mu bintu ugiye gukora. Noneho Merci warayarebye abona gahunda yabazanye ni ukwamamaza. Ikinini cyabazanye ni ukwamamaza. Hari n'ukuntu ushya bakavuga ati wenda wateguye biranga. Ariko mwabana no kumwerezaho umuntu akamubwira ati Mitsutsu watinze ikindi kandi uri kwamamaza cyane ibintu byihorere. Hari ukuntu isubwo n'ibintu akagusanga kuri stage akakubwira se. None se wowe ni gute bakura moto kuri stage ubona nabo mwari muri gukina nabagiye ukaguma. Byageze naho ava kuri stage avaho ajya asanga abafana arabegera. Bashyiramo n'indirimbo arakomeza azivugira mutari bahari muri Genesis.
harimo abantu bavuze ngo Merci yakoze amakosa kandi nawe ari wowe wamwumva saa 5 zari zageze kandi wende dufite guhagarara saa 5 hari umuhanzi inyuma uziko Rafiki ya performinze sare yose igasohoka man rega menya ngo bari kuwa 4 kwa 5 abantu baba bafite akazi viringo bahita mu viri. Aya magambo rero akaba yarateye uburakari uyu witwa Mitsutsu kugeza naho yagiye ku mbuga nkoranyambaga maze akita ikigoryi uyu pirate. Maze rero kuri ubu intugunda zikaba ari zose hagati y'abantu babiri, bikaba bitoroshye ku banyagwenya babiri bazwi cyane hano mu Rwanda. Muri cyo kiganiro rero munyemerere tuvuge kuri aba bantu babiri, ari uyu witwa Mitsutsu ndetse n'uyu witwa pirate, bose bakaba ari abanyarwenya ariko bikaba bitoroshye hagati yabo, mbese byabaye nk'iby'impumuro na bumanzi. Uyu yitwa pirate akaba yaravukiye Musanze, uyu nguyu nawe rero akaba yitwa Mitsutsu, nawe akaba yaravukiye mu karere ka Ngoma mu murenge wa Ngoma. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Kazungu Emmanuel, wahoze ari umumotari akaza guhindura nyuma ari uko atwaye umunyagwenya uzwi cyane hano mu Rwanda niwe waciye ibintu bigacika witwa Nyagiso. Gusa uyu nguyu si yitwa Nyagiso, ahubwo amazina yiswe n'ababyeyi ni Kanyabugande Olivier. Uyu Olivier rero yabereye imbarutso witwa Mitsutsu maze yinjira mu mwuga wa sinema muri ubwo buryo. Aba ngaba rero uko ari babiri, ari uyu witwa Mitsutsu ndetse n'uyu witwa pirate, muri video nziza zisekeje hamwe na Mitsutsu ndetse n'urwenya rwiza cyane hamwe na pirate. Ibi rero dukurikije ibyo tubona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye n'ibyo dusanzwe tuzi, ikigaragara cyo nuko pirate asanzwe amenyereye gusetsa abantu imbona nkubone, ibi bizwi nka stand comedy, naho Mitsutsu we akaba amenyerewe ku mavideo meza asetsa abantu, naho ibintu byo gusetsa abantu b'imbaga nyamwinshi ko atarabimenyereye, akaba ari nayo mpamvu byamugoye uriya munsi igihe bamuzimirizaho amatara yewe na mikrofone bakazikupa, maze bikarangira biteye intugunda hagati y'aba bantu babiri. Ubundi ngo Mitsutsu ntabwo yaramenyereye gusetsa imbaga nyamwinshi, akaba ari nacyo cyatumye bimutonda kugeza naho bamuzimirijeho amatara yewe na mikoro bakazikupa, maze agasigara ari mu kangaratete. Ibi rero bivugwa ko mu gihe yari asigaje buraga ya nyuma nibwo yazanye moto kugira ngo abasetse neza, kuko iyo buraga niyo yari yitezeho ko igomba kubasetsa muri make ikabakoma. Aha ushobora kuvuga uti niyo igihe cyaba cyaramushiranye ni gute bahita bamuzimirizaho amatara nta n'izindi sinye bamanje gutanga? Dore uko byifashe mu kiganiro pirate yagiranye n'uwitwa Irene ku YouTube channel yitwa MI Empire. Uyu pirate rero yatangaje ko uyu Mitsutsu bari bamuhaye amasiri menshi agaragaza ko igihe cyarenze, bakagerageza kumucurangiramo indirimbo ariko ntabyiteho, maze birangira mikoro bazikupye n'amatara barayakupa kugira ngo barebe ko bamuhagarika. Ni byiza rero kuba mwatugurikiye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu nguyu rero ni nawo umusozo w'ikiganiro cyacu twabateguriye kuri uyu munsi. Tukwibutse ko n'ahandi wasanga ibiganiro byiza nk'ibi ngibi keretse kuri YouTube channel yacu yitwa Bugingo Empire, maze ukandi subscribe ufungure n'inzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi ngibi buri uko twaprodinze video bijye bikugeraho. Naho ngiye mwari kumwe muri kino kiganiro, nitwa Joseph Bugingo ari nawe bategurira ibiganiro byose. Naho ubutaha, Imana ibarinde, turabakunda.